Prijeten večerni pozdrav z komentatorskega mesta v Fazaneriji, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Pričenja se druga četrtina 32. sezone slovenskega državnega prvenstva. Derbi 10. kroga bosta igrali zasedbi trenutno četrtouvrščene Mure in vodilne Olimpije. Prodor Sešljarja, mislim, da je bil to, potem pa Rui Pedro, ki strelja, kakšna obramba Matka Obradovića, fantastična reakcija. Šimkus si potpal prostor proti Mirlindu Dakuju, to je priložnost za kosovskega napadalca, kakšen gol! Mirlind Daku za vodstvo Mure v 6. minuti. Domače občinstvo, Olimpija pa se je hitro znašla v zaostanku. Krasna podaja Tija Cipota v prostor in potem neusmiljen zaključek, pravzaprav prečka je tudi pomagala pri zadetku Mirlinda Dakuja. Olimpija bo imela velike težave pri pozgubljeni žogi. Težave zdaj za ljubljanskega kapetana, Tijo Cipot pa kar proti vratom in moral je posredovati Denis Pintol, to je storil uspešno in kot za Muro Kanarčke. Podaja zdaj spet v prostor proti Dakuju, nevarno je Daku mimo Pintola in gol! 2-0, Mirlind Daku pa je v 19. minuti zadev še drugič na tej tekmi. Pa ravno ko sem govoril, da je Andrej Kotnik prvi strelec s 6 goli, ni več. Zdaj se mu je pridružil Mirlind Daku, krasna poteza kosovskega napadalca. To ni bilo enostavno zaključiti iz takšnega kota in Mura je prišla do vodstva. Sam osebno, moje mnenje, je zelo rizično vstopila Olimpija v to srečanje, kakor je na začetku pritisnila, tako tudi pušča. In Šimkus, litovski nogometaš, Dofo, Rui Pedro je dvignil žogo v kazenski prostor, tam je Sešljar in gol! Zdaj prvi zadetek tudi za Olimpijo v 28. minuti je zadev Svit Sešljar. Skupno četrti v tem prvenstvu, to je bila pravzaprav sveča v kazenski prostor in potem dobra reakcija Sešljarja, na katerega so kar malce pozabili domači branilci. Lahko rečeva nekako iz male druge linije, kajti Balažič je zapiral igralca pred sabo, za hrbtom je prihajal Sešljar in presenetil v obrambo. Samo kvaliteta Olimpijinih igralcev praktično. Zdaj dovolj hiter Aldair, krasno tudi Nukić, potem pa obramba Obradovića. Koga boste zamenjali? Elšnik pred vrata in gol! Gol Mustafe Nukića, neverjetno! Napako je storil Matko Obradović in žoga se je od Nukića odbila v mrežo. Čakamo na ponovljen posnetek, podaja Timija Maksa Elšnika pred domača vrata in potem tale reakcija Matka Obradovića, ki je omogočila zadetek Mustafi Nukiću za 2-2. Tako je, žoga je padla hitro pred Obradovićem, pa vendar. Sešljar, Rui Pedro. Nista uspela s Pedrom odigrati dvojne, zdaj pa Kvesić, malce se je vendarle razprla obramba Mure, do strela je prišel Sešljar, toda Obradović na pravem mestu. 79. minuta v tem prvenstvu, medtem pa Sešljar proti Nukiću, krasno, tu je zdaj Elšnik, gol! Znova lepa akcija Olimpije, ki je prišla do popolnega preobrata v Fazaneriji. Timi Maks Elšnik pa strelec po asistenci Mustafe Nukića. Ko so rešili zadeve v zadnji vrsti, to je čista kvaliteta, ideja in Nukićeva in zaključek Elšnika. Pogledal je lepo prednji in notranji del stopala in pogledal Matka in enostavno rešil.
fantastičen zaključek, vnovič tudi slovenskega reprezentanta Timija Maksa Elšnika, Tako. njegov drugi gol sezone, prvega je dosegel zdaj z nogo, kajti z glavo je zadel v Ljudskem vrtu na večnem derbiju. Majiča, potem pa dobro Marcel Ratnik. Odlično igra Marcel Ratnik, zelo mirno, tudi predaja žoge v zvezdno vrsto, zelo kvalitetna. Zdaj pa preigravanje Lasickasa, našel je Nukića pred vrati, priložnost in obramba Obradovića. Trenerski štab poskušal zapreti tekmo. Ratnik, morda prva napaka, toda zgrešil je Mihael Klepač. Ko sprememb med samo tekmo in zares imeli Jasna smo kaj poteza Kvesića, Elšnik pred vrata, tam je bil Nukić v bloku in to je 11-metrovka. Igra z roko in Matej Jug je pokazal na belo piko. Še predtem pa mora VAR potrditi odločitev sodnika na igrišču. Očitno Matej Jug še čaka na potrditev. Zdaj je tudi dokončno, da bo Almedin Zilkić že na začetku 93. minute izvedel 11-metrovko in ubranil mu jo je Matko Obradović v 67. in 80. minuti za popoln preobrat Ljubljančanov, ki so prišli do zmage v Fazaneriji prvič po 21. novembru leta 2020, takrat so sicer slavili z 1-0. Žiga, lepo se je začelo, 2-0 ste vodili, prvi polčas 2-1, na koncu pa na srečo z obranjeno 11-metrovko vendarle poraz. Jaz bi čestital Olimpiji za zmago. Mislim, da so se v drugem polčasu razen zadetkov niso preigrali nobene priložnosti. Škoda, v drugi polčas nismo štartali tako kot bi mogli, ampak lahko smo danes razočarani. Že zadnjih prvih 15 minut prvega polčasa je Olimpija bila takšna, kot smo jo navajeni, pritiskala je, potisnili ste se nazaj. Kje vam je zmanjkalo moči, da se potem v drugem delu srečanja niste uspeli zoperstaviti? Ne, vemo, da ima Olimpija določeno kvaliteto, vedeli smo, da bomo trpeli, ampak mislim, da takrat, ko smo dobili žogo, nismo bili dovolj mirni, nismo bili zbrani, podaje niso bile prave, ampak kot sem povedal, mislim, da v drugem polčasu se niso preigrali toliko priložnosti, da bi lahko zmagali, ampak mislim, še enkrat pravim, danes smo lahko razočarani. Prva četrtina prvenstva je za vami, zdaj sledi reprezentančni premor. Ste že kaj govorili, kakšna pauza ali enostavno treningi naprej in potem mislim, da vas čakajo Domžale? Tako ne, gremo tekmo po tekmo, zdaj bomo videli, kako bo plan za naprej. Dobro, mislim, da bo zelo dobro prišlo ta pauza za vse ekipe, tako kot tudi za nas. Prvo se moramo dobro spočiti in potem naprej pripraviti za nadaljnje prvenstvo. Najlepša hvala in pa veliko sreče. Timi, očitno so Olimpiji namenjene neke te nore tekme, danes iz 0-2 na 3-2, tudi vaš zadetek, zagotovo morate biti precej zadovoljni. Ljudje so se dosti pritoževali, da ni atraktivnih tekem, pa mislim, da smo jim za zadnje 3 dali res spektakle, prave goljade, ampak na eni strani smo zadovoljni z našimi doseženimi zadetki, na drugi strani pa moramo malo popraviti to prejemanje prepocenih zadetkov, ki predvsem prihajajo z nekih naših napak in potem je nasprotnik blizu gola in so zelo direktni in je preprosto težko to obraniti. Ampak mislim, da smo na pravi poti, imeli smo res dober plan, tudi prvi polčas razen teh dveh zadetkov, mislim, da smo dominirali, si ustvarjali priložnosti, Mura se je nekoliko zaprla in drugi polčas se je to sam nadaljevalo. Tudi v slačilnici med polčasom smo rekli, da pač verjamemo v ta način igre, ker smo si ustvarjali priložnosti in kontrolirali. In smo rekli, da bomo samo to tako nadaljevali in na koncu nam je uspelo obrniti. Ker je bila ta sprememba, v prvem polčasu kar nekaj izgubljenih žog na sredini, v drugem tega ni bilo, je bila Mura tista, ki je delala napake, tudi pri vašem golu recimo je bilo tako. Ja, mislim, to je ključno v naši ligi, se mi zdi ta tranzicija, ko nasprotnik izgubi žogo, je definitivno najbolj ranljiv, ker niso dobro postavljeni in to najboljše izkoriščajo ekipe. Tako da do zadetkov pade tako, ampak smo pa res imeli še kar nekaj akcij lepo speljanih, tudi ko smo pač imeli dlje časa posest, ampak nismo bili dovolj
dovolj dobrih zaključkov, ne. Ampak res lahko smo zadovoljni, mislim, da smo spet pokazali neki karakter, podobno kot proti Domžalam tisto tekmo. In mi smo si res ful želeli, da hitro pozabimo tak X proti Celju in da nadaljujemo z zmagami, ker 2 porazov zapored si preprosto ne moreš privoščiti, če hočeš biti na vrhu tabele. In na začetku ni kazal najboljše, ampak smo nekako vztrajali in verjeli v ekipo, v karakter in na koncu se je pokazala tudi kvaliteta in ponosen sem na fante. Izjemno fleksibilni ste, trener Jera, 3 zadaj, 4 zadaj, 3 zadaj, 4 zadaj in tako naprej. Očitno vas resnično fantastično pripravi na vsako možno spremembo tekom tekme. Ja, definitivno, ne. Stara šola je nekako bila, dajmo mi na naši igri delati, ne bomo se drugim prilagajali, ampak danes mislim moderni fuzbal pa gre v to, da se znaš adaptirati in prilagajati nasprotniku, da je tebi lažje, ne. Sama taktika na koncu ne zmaga, ampak je pa nek pripomoček, ki mogoče dvigne procent možnosti za zmago, ne. In ja, danes nas je res dobro pripravil, dobro smo stali, vedeli smo, kje so prostori in če zaprejo tako, smo vedeli, kaj narediti. In to nam res ogromno pomaga in je vsem preprosto lažje. Timi, hvala lepa in pa veliko sreče. Tale poraz zagotovo boli, hitro vodstvo po 2 zadetih Dakuja, zdaj proti 0, potem pa ne bom rekel, da razpad sistema, vendar popoln preobrat iz 2-0 na 2-3. Ja, v bistvu smo Olimpijo počakali več ali manj na svoji polovici in puščali so nam ogromno prostora, ko smo žogo osvojili. Tukaj smo bili zelo natančni, v začetku konkretni, z lahkoto prihajali v neke situacije pred gol. Iz 2 od teh smo tudi zadeli. Potem je seveda Olimpija pritisnila svojo kvaliteto na svojo polovico. Vendar nekih resnih priložnosti si niso ustvarjali, sploh v drugem polčasu v rezultatu 2-1. Čeprav smo bili več čas zadaj, si niso ustvarjali neke čiste priložnosti, ampak tako prvi kot drugi zadetek sta zadetka, na kateri, seveda, način, na katerega ne smeš dobiti zadetka, če hočeš premagati Olimpijo in sta praktično malo nedopustna v tem trenutku. Sami smo pa bili premalo natančni, ko smo osvajali žogo. Ko smo osvojili žogo, smo vedeli, oni so tako na začetku puščali tudi na nadaljevanju dovolj prostora, ampak mi smo prehitro hoteli poiskati zadnjo podajo. Nismo bili strpni, nismo prihajali s tranzicijo z več igralci in enostavno nam te kontre, čeprav je bil prostor za njih, več niso uspevali. Kako zdaj naprej? Reprezentančni premor vam bo zagotovo prišel prav, potem tekom proti Domžalam, časa je dovolj 14 dni. Ja, sigurno, če kaj pozitivnega je to, da je sedaj po takšnem porazu daljši premor, oziroma da je do naslednje tekme 14 dni, da lahko se v miru pripravimo, da popravimo nekatere stvari, ampak je zelo težak razpored tudi nadaljevanju, gostovanjem v Domžalah in na to takoj doma Celje, ki je v izredni formi in vsekakor bomo mogli stvari dvigniti na višji nivo in predvsem te napake zmanjšati na minimum. Zdaj, ko ste odhajali iz igrišča, je bilo kar nekaj žvižgov, se vas te žvižgi dotaknejo, vas bolijo? Sigurno so žvižgi neprijetni, vsekakor je to normalno, mislim, da nihče ni na njih imun, ampak to je, kot sem že večkrat podaril, navijači imajo pravico izraziti svoje mnenje in vsekakor danes nikakor ne morejo biti zadovoljni s končnim rezultatom, sploh glede na to, da smo vodili z 2-0. Hvala lepa in pa veliko sreče. Another crazy game, another crazy win. Olympia is, I don't know, this is your style, I guess. Well, my style is not to suffer on the games, it's to control the games. But the opponents also, they are playing. They are also good, they have also, they are doing a lot of good things. And of course we are not perfect, we also make mistakes. But this is the way how we play. Controlling the game, having the possession of the game, bringing the opponent on their half. And of course, there is not only one way perfect to play football, because if you play on their half, it means that you're going to have spaces behind you. So we are taking risk, but I believe on the way how we play. The most important is not only how I believe and how much I believe, it's the players. I can see on their eyes, I can see in the dressing room at the half time. I will say, no, coach, don't touch anything, because this is the way how we're going to win this game. So it made me happy. It made me happy, and again, this is the way how we feel the football. And shame that at the first half, the first 2 shots, they even haven't been in our half of the pitch, and they scored at the first chance. But this is football, and it can happen.
Your style is actually really fluid. 3 at the back, 4 at the back, 3 at the back. How do you change the game? This depends on the opponent. I mean, if the opponent is playing with 2 strikers, probably with 3 is enough to build up and to control them. If they play with 1 striker, maybe 2 is enough, at the back. So at the end, it depends on the opponent. It depends on us, on our style. Our mentality will be always the same. But the number of the players behind or in front of the ball, it depends also on the opponents. Because at the end, you need to create the spaces. So if you have superiority at the back, and you don't have a lot of players in front, and then at the end you're missing some players in front. So we want to create superiority in front, but this is also risky at the back, of course. But this is our way, and I think not only for me, because this is the way how I want to play. I repeat, the players believe on this idea, they are enjoying on this idea, and the most important, because at the end football is not how well you play. At the end is to win games, and I think we are winning more than losing and playing on this way. Yeah, basically you forgot last week's defeat in Celje with a win, now the international break. Very important to win before this break, because it's long time to play the next game, and then it's better for the mind to have these 3 points in the pocket. We're looking forward. It's nice to be there, because now they say no, you have more pressure being there. No, the pressure it's on the opponent's side, that they need to look for us. So keep going, keep working, keep improving things. And very happy for the boys, the effort that they did today, and especially not only, again I repeat, the football. It's about also the way how you play, but these kind of things also gives you this emotion or this passion that you can see on the player, that they are winning, coming back from behind with a 2-0. It's not easy, so you can see also the mentality, how strong they are, and also you can see the desire that they want to improve. Thank you and good luck.